الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وقال رضي الله عنه wa amma darajatu anapun utawi piro-piro derajat saben teluk perkara ingkang paneka sekocak teluk perkara gelek ngerosak deka amal kauleuban panjenengan ekocak muhlikat sesuatu sing ngerosak perkara-perkara sing ngerosak syuhun muta' wa hawan muttaba' wa i'jabul mar'i bi nafsih. Kipaneka medit setorok buntek syuhun muta' ay syuhun syadid wa hawan muttaba' norok buntek hawa nafsu wa i'jabul mar'i bi nafsih ban orang seujub kelaban aben, yakni memandang dirinya dengan pandangan penuh kesempurnaan bi'ainil kamal ma'anisyan ni'matullahi ta'ala, sedangkan kesempurnaan seberning aban gelek merupakan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan yang mana? Ujub, bangga diri. Adapun telok perkara semeteki ke derajat. Telok perkara semeteki derajat. Wa amma darajatu anapun utawi piro-piro tingkat derajat fa ifsya'us salam mongko iku nyebaraken salam ai idharus salam tegese nampakaken salam njelasaken utawa ngelahiraken salam menzahirkan salam jelasno bainan nasi ing dalem antarane manungsa gambari bi antu sallima kelawan yento uluk salam sapa sira alaman ing atase wong arafta kang kenal sapa sira hu ing eman bi antu sallima kelawan yento uluk salam sapa sira alaman ing atase wong arafta kang weruh sapa sira hu ing eman waman lan wong lam ta'rif kang ora weruh sapa sira hu ing eman. Derajat yang pertama inggih punika enteng. Kengene juga berat untuk elakone. Pertama inggih kadito ifsya'us salam, menyebarkan ulu salam. Nyebaraki ulu salam nika adalah merupakan perintah dalam Al-Quran. Aturan-aturan yang dalam Al-Quran ampun jelas bahwa penghormatan sepatut hormataki sesama muslim, sesama Islam ingkih paneka ulu salam. Kemakin pun tak pateng eding orang uluan salam nika. Baru deki mon ketemu ustad, ketemu kiai, ketemu pinter baru uluk salam. Mun ketemu kancane ka jarang uluk salam. Tak apa suami lontong lah. Maju deh ya. Mace padahal uluk salam mereka adalah sekot doa assalamu alaikum utawi keselamatan iku alaikum muga-muga tetep ing atase sira kabeh. Nah, pon maksud menyebarkan salam ini ke daerah ai idharus salam bainan nas. Saya maksud kelaban menyebarkan salam iki keneka bi antu sallima ala man araftahu wa man lam ta'rifhu, dengan sekiranya kau udah bermanjenengan gelem aulu salam de orang saya kenal atau orang saya tak kenal. Aulu salam de orang saya kenal atau orang saya tak kenal. Raja kencir orang ulu salam ni.
wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Dabun Gusti Allah, wa idza huyyitum, nek sira kabeh dikai penghormatan, bi tahiyyatin, dengan penghormatan. Banyak ahli takwil, ahli tafsir nafsirin ayat nikah, wa idza huyyitum bi tahiyyatin, wa idza huyyitum bi tahiyyatin wa idza huyyitum bi tahiyyatin, mun sampeyan kabineka beri penghormatan bi orang lain, maka esorobeles bi ahsana minha, sorobeles penghormatan kelaban selebih bagus. Berdasar ada boneka ayat tentang uluk salam, berdasar ada bu sekut pokok doa. Mungkin kelaban doa tulul umur, tulul hayah, atau kelaban doa sehat, kelaban doa manfaat barakah. Setiap kali kau leban manjenengan oleh penghormatan sya'roba doa, baik uluk salam atau arobah doa, esorobelis kelaban selebih bagus. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awruduha, mun tak bisa lebih bagus persis. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Cukup punan. Kemas lebih bagus aneka pak biasana pereng sunnah, pereng wajib aneka mestinya lebih afdol tinimbang pereng sunnah. Pereng wajib mestinya lebih mulja, lebih afdal, lebih utama tinimbang bareng sunnah. Sampean salat sunnah ba'diyatul isya, qabliyatul isya, ya tentunya lebih utama salat isya tinimbang salat sunnah. Leking beda sunnah bisa nyalep bareng wajib ganjarna Pak. Napa nika? Ki uluk salam nika. Auluk salam hukuma sunnah, ajawab salam hukuma wajib. King kenjeran rajaan sesunat bang si wajib. Balik, anak sebab orang sauluk salam ni keberat. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam adabu al-badi'u bis salam bari'un minal kibir. Wong sing disi uluk salam berarti wong niku ndak duwe sifat sombong. Lepas saking sifat sombong, bebas saking sifat sombong, wong sing disi uluk salam. Mandiman hanya mewajib, tak mungkin bakal habis sunnah kecuali salam nih kak. Walaupun sunnah hukum uluk salam, ben ajawab hukum wajib tetap rajaan sauluk salam gencen nanti bangsa jawab. Paham kocan gulengi? Nah, oleh karena itu nerima telepon, cek halo ini ke dari helu ini ke heluluya. Oh can orang kafir nih ke heluluya nih ke. Cek halo kada, tak apa mau cek halo kong kabitin kelaban uluk salam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lah orang bini ada rumah sat, mun orang bini tak sunnah uluk salam da orang laki. Bahkan hukum menimbul laki fitnah bahaya pak. Pada orang bini uluk salam da orang laki sebenarnya mahram. Assalamualaikum, aku mau uluk salam dan kok beda apa aja. Nah, karena nimbul lagi fitnah. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam adabu, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum? Faqalu bala ya Rasulullah. Apakah mau kalian aku ajari sesuatu, jika engkau mengerjakannya maka akan saling diantara kalian akan saling mencintai, akan saling menyayangi. Faqalu bala ya Rasulullah. Inggih ya Rasulullah. Amalan napa nika mun sambian ngelakonin di antara sambian bakal saling mencintai. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam adabu, absus salam bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Jaluk salam cek cerek.
Pucong ke cok ni ko murid bula ustaz tah alamat deh lah. Ustaz masuk ke neraka deh biasa deh. Karena orang saya ngabitin ulu salam nih pak tadi saya sombong mun ki sombong tak akan masuk surga kan senika malah ada sebagian guru dan kaulah santren nika terong ngabit ne salam dak guru nika repot selalu beliau sing ngade ulu salam kada assalamualaikum 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 nika kehebatan ulu salam. Tanan sambian masuk bungko keluar bungko belajarin dulu salam. Masuk bungko tahu dulu salam keluar jong benekan deng rejong benekan deng nak. Surah keluar boleh. Nah bapak dulu salam ki ya jangan tok soro. Noron saya kontak ke korbi namun sering bapak tahu dulu salam ya. Monoreng kaper solo salam Ustaz. Mau penter orang ngapain urus suruh ngalah ate penter pak. Ahlul kitab ni tahu dak kebenaran Islam sama guna. King karena kecongkaan dan kesombongan gila tak gila mengakui kanjeng Nabi ini sebagai utusan. Mun bedoreng di luar Islam ulu salam ke sambian assalamualaikum cak tambahin waalaikum dedo. Tahu saya waalaikumsalam wah korang toleransi ja repot banget. Ada aturan Islam benih sampean tahu lah jawab silahkan jawab keng jawab benar berarti Allah yahdikum semoga engkau diberikan hidayah alaikum cukup tahu satu lagi coba alaikumun nar matur neraka tahu usah alaikum cukup alaikumussyam matur bon masuk matur bon celaka tahu usah alaikum cukup tahu usah tambah karena kekhusus penghormatan untuk pada Islam. Mondo orang kenal sangat dianjurkan. Minimal mun sambian tak bisa ketemu bi tretan ulu salam minimal kirim salam pak. Tretan sambian budaya Bali, terus sambian budaya di Jakarta, terus dari minimal kirim salam. Mun sambian tak bisa ulu salam. Kirim salamnya cukup lah. Kirim salam dari engkau sebenarnya belimbing. Itu saya orang saya tak kenal. Tiba-tiba telok perkara saya bisa